Uyati kunalati tinwele losi mawutibuka uvele ubone ukuthi uyabona la, hayi ngiyokhipha insandvo yami, ngiyokhipha nje intfo lenhle kabi. Le tinwele niyatibona ukuthi tinhle njani? Ngicela nibuke intfo letophuma la. Sanibona nibodala, ngicela nisondzele nganeno. Uyatibona ukuthi tinhle njani? Lalela ngikuchazeleke. Sengicalile-ke lapha ngiyachina-ke bodali. Lele ngikwende la ngilophindze ngikwende futhi nalapha sengibambe khona. And kufanele ngicikele ukuthi namalayini onke phela mancane ayalingana, kungabi nalelikhulu, kungabi nalelincane. Yebo bodali. Manje-ke sengichina ngalapha ngemuva. Lapha ngemuva-ke ngidawonda nje liphonjwana. Kepha liphonjwana lami litawudirectwa, yes. Ngulela liphonjwana lengilichine ulibonile lapha lela lelincane. Yes. Lelisho ukuthi wonke lamalayini lengitabe ngiwachina la kufanele aphelele kulela liphonjwana njengoba uwabona manje. Sesiyahlanganisa-ke bodali. Ngitawusebenzisa nje le-extension lami, hhayi ngoba lidzingeka, cha, ngokuthi nje kufanele lo mchino ube muhle. Uyabona? Lele ngikuluka manje kuthi ufuna ngikujobelele lapha ngemuva. Lalelani-ke bodala, angifunanga phela kwenta le video ukuthi ibe yinze ngoba itase yanzina. Emva kwale ngidawuposta le lapho sengicede khona kude ubone ukuthi lo mchino usale waphuma wabanjani.